Kshetrimayum Imphal Wahengbam Washington na pau pajari ahanbada maruiba pau Pradhanmantri Narendra Modi na ngasi Manipurda lupa koti lising nipal sangma henbagi sakwat thorangi project kaya jatra hungani amadi sangagani Sri Modi na Churachandpur amasung Imphal gi kanglada pangtok pathoram singda wangangani Pradhanmantri Narendra Modi na hairi laibak asigi ningtambagi ihawgamadi laibak asibu semgatpada Mizoram gi miyamna chawna thodang lawri amasung Karnataki Hassan Jilla dangarang numidang pochai puba truck gari amana miyam maraka thaujilapada miyoi mapal shire atai tarani pan shokle Pradhanmantri Narendra Modi na ngasi Manipurda lupa koti lising nipal sangma henbagi sakwat thorangi project kaya jatra hungani amasung sangagani Manipur khongchaki ahubo oina Sri Modi na Churachandpur thungani mahangna mafam adugi relief camp sing laiba miyoi singa unaduna wari sanagani mahangna Churachandpur gi Tuibong de laiba peace ground da lupa koti lising taret chahum longi tongan bachakwat thorangi project tara mari gi jatra hungani madugi tungda mafam aduda pangthokpa miyam gi mitin namada wangangani Pradhanmantri gi Churachandpur khongchaki matangda aikoi gi Churachandpur paumi gi paudam ama Ngasi Churachandpur Jilla da Honorable Prime Minister Narendra Modi lakkidoba sem saba loire security check-in na Tuibong Peace Ground da pandal sabani program matung dedi Honorable Prime Minister se pung 12 makhai da Mizoram dagi Churachandpur Jilla gi STCBSF helipad da lakkidoba ni adubu weather se yenglaga ngasi ayuk pung 9 dwai dagi nong selep ta na chure housing na public district gi luchingba mayam Tuibong Peace Ground da mayam na ngainare Honorable Prime Minister na Chinga Tamda Development Project Lupar Kor Kayaromgi Hangadabani Agas Imphal gi Pau Gidamak Tuibong Peace Ground dagi Francis Songate Churachandpur dagi Pradhanmantri na Imphal gi ऐतिहासिक oiraba kanglada thungani mafam aduda sumahangna relief camp singda laiba miyoi singa unaduna wari sanagani tungda Sri Modi na Manipur amasung Manipur gi mapanda paikhatpa lupa koti lisinga machani romgi chakwat thorangi project sing sangagani Pradhanmantri na Churachandpur de jatra hungadaba project singi manungda Manipur Urban Roads Drainage and Asset Management Improvement Project Manipur Infotech Development MIND Project tongan ba mafam mapalda saba Working Women Hostel sing Polo Ground gi akoibeda infrastructure sengkatpa amasung National Highway 102A gi sangsaktagi Tengnopal phawbagi Package 1 amasung 3 gi jatra hunban singba yauna punna project taramari yauri tungda Pradhanmantri na Imphal da laktuna samgarang gadaba project singi manungda New Delhi gi Dwarka da laiba Manipur Bhavan Kolkata gi Salt Lake da laiba Manipur Bhavan Imphal gi Mantri Pukhi da laiba Civil Secretariat amasung New Police Headquarters Tengnopal None Palel amasung Moirang da saba Ima Kaithel Mari None Jilla gi Imphal Jiribam National Highway Kuntra Mapalgi Irang Turel gi matakta saba lane mari laiba thong College Phagal Hansi Mission gi makada Imphal West Thobal amasung Kaksingda laiba Government College manga yauri thoram sing asida Rajyapal Ajay Kumar Bhala susaruk yagani Pradhanmantri Narendra Modi gi khongchat asigi yanglaga Imphal amasung Churachandpur Jilla da akanba ngaksel thorang lokale Traffic Control Police Wing Manipur gi SP na thokpa serolamada hai Imphal gi ऐतिहासिक oiraba kanglada pangtokadaba thorom yaugadaba BBIP sing na Ganga gi kha thangba gate lomdagi sangadabani khongna lakpa singna nongsup thangba gate tagi aduga pass yawa gari singna awang thangba gate tagi Kangla manungda sangba yagani thoramadu da yauna ba miyoi sing porakpa gari singna lakadaba lambi amasung gari khampam su tongan na silli Singjamai singa fauraga mayai lambirom dagi lakpa Singjamai thong fauraga Thobalom dagi lakpa gari sing wangkhai fauraga minuthong da passenger sing thadaram labatungda lamlong lom dagi laklaga Porompat crossing Anand Singh Higher Secondary School gi crossing amadi Palace Gate fauraga hapta kangjibung da khamgadabani Lamlong Sekmai amasung Thangmaibal lomdagi lakpa gari singna Imphal Hotel mamangda passenger sing thadaram laga NCC ground natraga Khumal Lampak Sports Complex ta khamgadabani Uripok Sagolman Tidim amadi mayai lambi lomdagi lakpa gari singna Waheng Laikai natraga Uripok ta passenger sing thadaram laga NCC ground natraga Interstate
बस टर्मिनसता गाड़ी खामगदबनी हाइरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइरी लेबाक असिगी निंगतंबगी इहौ अमदी लेबाक असिबु सेमगतपदा मिजोरम गी मियामना चाउना थौदांग लौरी मिजोरम गी लेंगपुई एयरपोर्ट वांगांगबदा श्री मोदी ने हाई बाइराबी साइरांग रेलवे लाइन संगाबग लोइनना मिजोरम हौजिक भारत की रेलवे मैप त यावरगनी मांगना हाई रेलवे लाइन असी मिजोरम गा लेबाक की कोनुंग दिल्ली गा रेल लंबी फाउना हनबखक नतना ट्रांसफॉर्मेशन की लाइफलाइन अमसुनी प्रधानमंत्री ने हाई Friends, whether it is the freedom movement or nation building, the people of Mizoram have always come forward to contribute. The ideals of people like Lalnu, Ropai Lianji and Pasaltha Khuangchera continue to inspire the nation. Sacrifice and service, courage and compassion. These values are at the center of Mizo society. Today, Mizoram is playing an important role in India's development journey. Friends, this is a historic day for the nation, particularly for the people of Mizoram. From today, Aizawl will be on India's railway map. अवांग नुंगपुक लमदमगी राज्य अहुमगी खोंगचतकी अहोबोइना मिजोरमगी लेंगपुई एयरपोर्ट थुंगलब तुंगदा नोंगचिंगी फिबम फट्टबदगी प्रधानमंत्री आइजोल यौरपंगमखिदे मदुगी ममांगदा प्रधानमंत्रीना लुपा कोटी लिसनिपाल सुबना हुंबुद्रा चंगना सेमखिबा बाइराबी साइरांग ब्रॉड गेज रेलवे लाइन संगाखी मसिदा मिजोरमगा लेबाक अतै मफमसिंगा समनाहनबा ngamlagani प्रधानमंत्री आइजोलदगी दिल्ली फाउब चटकदब इहान हानब राजधानी एक्सप्रेस आइजोलदगी गुवाहाटी अमसुंग आइजोलदगी कोलकाता यौगदब रेलगाड़ी अनिसु लमथाखी प्रधानमंत्री लुपा कोटी लिसिंग मापल हेन चंगदब तोंगान तोंगानब प्रोजेक्ट सिंगसु जत्रा हुनखी ताबिरिब पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी कर्नाटक की हासन जिला ngarang numitang पोचै पुब ट्रक गाड़ी अमना गणेश की मूर्ति सिंह थादनबगीदमक लाकपा मियाम मरक थौजिलकपदा मियोय मापल सिरे अतै तरा निपाल न सोकले हासन की एसपी मोहम्मद सुजीता न हाई थौदोक अदु ट्रक अदुना मसिगी मायोकनबदा थौरकपा बाइक अमग थेंजिनगे तौबदगी थैदोरकपदा मियाम मरक थौजिनबदगी थोखिबनी थौदोक अदु गी तुंगदा ट्रक ड्राइवर अदु अशोक अपन नंखी अमसुंग ड्राइवर अदु फारे मुख्यमंत्री सिद्धारामैया थौदोक अदुदा वाबो फोंदोकपगा लोइनना लेखिद्रबसिंगी इमुंग मनुंगदा लुपा लाख मंगा की क्षतिपूरण पीरगनी हाइना लाउथोखरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नसु थौदोक अदुदा थमोय सोकना वाबो फोंदोकली सोशल मीडिया दा थागतपा वारोलदा श्री मोदीना अशोकपसिंग अदु अथुब मतमगी मनुंगदा फगलकपा ओइसनु हाइकी प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंडगी लेखिद्रबसिंगदा लुपा लाख अनि अदुगा अशोकपसिंगदना लुपा लिसिंग यांखै क्षतिपूरण ओइना पीरगनी हाइनसु श्री मोदी न लाउथोखी श्रीमती सुशीला कार्कीना नेपाल की मरक की सरकार की प्रधानमंत्री ओइरकपदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुंगाइब फोंदोखरे सोशल मीडिया दा थागतपा वारोलदा प्रधानमंत्री न हाई नेपाल की मियामना शांति ओइना नुंगाइयाई फना लैबा अदु भारत न पामी मरक असिदा राष्ट्रपति फेडरल पार्लियामेंट की लोअर हाउस की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सिंह डिजॉल्व तौखरे अमसुंग मथंग चहिदा पार्लियामेंट की मिखल पांगथोकलगनी हाइना लाउथोखरे कुनसुबा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जापान की कोनुंग टोक्यो दंगसिदगी हौखरे चैंपियनशिप असी थासिगी 19 फाउबा चथगनी अरोइबदा मरोइबा पाउ अमुखना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगसी मणिपुर लुपा कोटी लिसिंग निपाल चौंगा हेनबगी चाखवत थौरांगी प्रोजेक्ट कया जत्रा हुनगनी अमसुंग संगागनी श्री मोदी न चुरचानपुर अमसुंग इम्फाल की कंगलादा पांगथोकपा थौरमसिंग द वांगांगनी प्रधानमंत्री न हाइरी लैबाक असि निंगतंबगी इहौ अमदी लैबाक असिबु सेंगबतपदा मिजोरम गी मियामना चाउना थौदांग लौरी अमसुंग कर्नाटक की हासन जिला दा ngarang numitang पोचै पुबा ट्रक गाड़ी अमना मियाम मरक थौजिलकपदा मियोय मापल सिरे अतै 19 सोकले पाउ लोइजरे।